Day 2022, and to celebrate this occasion on dais, Dr. Devashish Basu, our Secretary, Health and Family Welfare, present. Professor Dr. Chinmay Biswas, Director DME, Director of Medical Education. Dr. Subhashish Devarma, Director Health Service, Government of Tripura, and Professor Mohammad Salahuddin, Principal, Almin College of Pharmacy, Bangalore. I welcome you for a long distance. From a long distance you have come here all the way. And Professor Dr. Shubhakanto Das, Principal, RIPSA, and in front of me all the students of this institute. First time I came over here and heard about this institution, and in front of me all the media peoples are present. So this time you have some slogan that pharmacy, this year, the pharmacy united in action for a healthier world. It's a very good slogan. During our time, we never have thought of that we have, or we had, this kind of institution in Tripura. Today, when I entered and I visited the blood donation camp, and when I asked the students from where you have come from, they said that in different states of Northeast, mostly they have come. So I feel very happy that during our time we were to go outside for this kind of study, particularly G Pharma, then B Pharma, then M Pharma also have started. Dr. Chinmay Biswas was telling me. Imagine that at this amount the people will come over here. So I will not tell anything more over here because of this constant time. I have to go. You know, today we are celebrating 107th birthday of Pandit Dinadayal ji, our mentor. You know, so what he said that only bodily or physically, if you are satisfied, a man cannot be complete. So we have to be complete in intellect, in soul, in heart and mind. So in 4 areas, if you are completely upgraded or properly taught, then you will be a complete man. Ani khapangni haktoni lukurok khulumka. Thanai salo je rok chini jotoni khano sotonka obongka chita. Chitano tui kok sanani bagui kebangma message sokpaikya. Abo Uttar Pradesh ni Arun Kumar Gupta ji phanungthun eba Telangana ni N Ramchandran Raghuram ji ungthun, Gujarat ni Rajan ji ungthun eba khai, Delhi ni Subroto ji ungthun. Haktoni beser basani borok Bharoto chitano tubu jakmano tui tongthokmani kokno shaka. Khorok sara rejak Bharotni borokno tongthokjak tei kungchukjak. Obongka Bharotni habano hamjakmani. Abono tui borokni kaisa
कमन सोंमुं अमनो मोदीजी जों चिता नायनानि जरा गाहाम बुफ्रमानाय चालायसं कायसा टास्क फोर्स सोनामजाखा अ टास्क फोर्स चिता रकनो नायकलनाय तै अबबो नायनाय अरनि ब बोसोक गोथावै तंगैमान अतमुंगो ताल किसानि उलो किसाचो चापफिपमुं चाबजागनाय तै आफ्रुनो जों चिता नाय माननाय फिया आसक जरा आं नरकनो कायसा सामुंबो बेदकनाय अबनि बागै माइगभ प्लेटफर्मो कायसा बातायमुं खालायजागनाय जे लुकुरकनो आं किसा मानैनो शेयार खालायना मुसुंगो चितानो तै जों जे सामुं बोतां नाहरै तंगो अ सामुं बोतांनि तामो जों अबनि बुमुं फारनानो तै वानसुइद मानो और मासानो तामो बुमुं बाय रिंगै मान तुमुंनो अ मुं फारमानि श्री सिति रिगजा खनके बेलायनो हामनाय तामले हनबा चिनि हदा तै हुकुमु सिरसिति तै गोरोंबाय गोदालजाक मानजुजाक गोनां जेसा मानै जों खलायके चिनि खानो सतन रुओ आसक सिमिया नों अबनबो सादि बारक रक मालमाता रक बाय बाहायके तंमुं फुनुकनाय चिनि फान्डामेन्टल डिउटिस अब मालमातानो बरम रुनानि फानरुई साजाक दं आं नरक जतनो कजाओ नों अ बातै मुंगो जेसा फानो मानजागदि साबो साइमान सकात मानै चिता नायनानि पुइला जरा नों मानि फानो मानो आनि खापांनि हाक्तनि लुकुराव दिनै सेप्टेम्बर साल नैथिबा अ हाक्तनि गथुखि लुको हामजागनाय वानसुंनाय तै कतर साखाम दीनदयाल उपाध्यायनि आसाइमा साल पालायजागो जेसा हाक्तनि सिख्ला अबतै खायनो बिनि सिनिमुं तै चुकमानो तै कुंचुकजागो ब बिनि ककचकमुं याफां तै नाहारमुंनो आसखेनो हामजागो दीनदयालजीनि ककचकमुंनि जतनि कतर नायथमुं अबनो ब बिनि लांमावा हायुंनि कतर कतर पातिमा रकनो नुखा ब वानसुंमुं फेलायमुंनि चबानो नुखा अबनि बागिनो ब एकात्म मानव दर्शन तै अंतदयनि कायसा वानसुंमुं हाक्तनि बसखांगो फुनुखा जेरक जतनो भारतनि दीनदयाल जीनि एकात्म मानव दर्शन कायसा अबतै वानसुंमुं जे ककचंमुंनि मुंगुई फेलायमुं तै जोंजालनो फियगरिओ बरकनो तै बाक्सा खाथारिनाय भारतनि वानसुंमुंनो तैसा हायुंनि बसखांगो तुबुखा चिनि शास्त्र साजाक दंगो आत्मबोध सर्व भूतेषु छामाके जों लांमा गोनां रकनो शाक बायथां हाइकी नुगदी शाकनो नायति नायदि कताल हदा तै थुंगरुं तमुंबो भारतनि वानसुमुं बाहायके हायुंनि लामफुनुगनाय अंगैमान अब दीनदयालजी जोंनो फोरोंखा बाबायसाति यकमा मानमानि उलो हाक्तरो खाकुसु वानसुमुं तंमारुकनि याकनि फियगै बचिनि काहामको वानसुमुं रकनो सिचारखा बसामानि चिनि यकमुं आफुनो चासानाय जेफुर चिनि हुकुमु तै सिनिमुंगो फुनुकनाय अ वानसुमुंनि बिसिंतैबो हाक्तनि कियकमुंनि नाहारमुंगो थिर खलायखा दीनदयाल उपाध्यायजी सामानि हाक्तनि कियकमुंनि मारि पायथाकनि बरकनि मोखांगो से नुगजागो यकमानि अमृत
कालो जों दीनदयालजी नो जेसोक साय माननाय बिनि जेसोक सोरोंगै माननाय हाक्तनि आसनो सोकांगै तलांनानि बागै जों जत खा बासामं माननाय आनि खापांनि हाक्तनि लुकुरक ते सालथामनि उलो एबा सेप्टेम्बर साल नैजि चारो अमृत महोत्सवनि कायसा जुदाकुक साल फायदंगो अ सालो जों भारत हा आमानि हाक्तर साखाम भगत सिंह जीनि आसेमा साल पालायलायनाय भगत सिंह आसेमा सालनि सालसा सोकां बनो बरम रुई कायसा नांकुकमानि सामुं यागो नाखा अबथिर खालायजाखा चंडीगढ़ एयारपोर्टनि बुमुं ताबुक शहीद भगत सिंहनि मुङै नारजाकसिनाय अमुनतै साल कलकमा नासिंलाय तंमानि आं चंडीगढ़ पान्जाब हरियाणा ताई हाक्तनि जत बरकनो अबनि बागै बेलाय बेलाय खाकाहाम याफारो चालासं जोंचिनि यकमा चबा खलायनाय रकनि थाय खाथांसामुं नादि बकनि नाहार मुंतै हिमै तंदि बरकनि इमां नुकमानि भारत सोनामदि अबतिखेनो बरकनो सय खुलुमानि कलायो शहीद रकनो मुइतु खलायमुं ताय बरकनि मुंगै खालायजाक थाय ताय मथानि मुंजोंनो चिनि कथालायथाय सामुं तांनानि खा बासारिवो इखेपे सालकिसा सोकांगनो हाक्तर कर्तव्य पद नेताजी सुभाष चंद्र बोसनि मांहलं कायमानि बिसिंतै अबतिनो कायसा सायथुमुं खलायखा ताय ताबुक शहीद भगत सिंहनि मुङै चंडीगढ़ एयारपोर्टनि बुमुं फार्मा अ नाहार मुंनि तै कायसा यापिरि सेमं आं मुसुंगो अमृत महोत्सव जों जेतैखे यकमा चबा खलायनाय रक बाय गदालजाक आलायदा जराव पालायलाय दंगो अब हायखेनो सेप्टेम्बर साल नैजि चार अब जत सिख्ला किसासा कताल साक्तान मुं जासाखेबो खलायदि आनि खापांनि हानि लुकरक सानान थांखे नरक जतनि थानिनो सेप्टेम्बर साल नैजि चारनो पालायनानि बागै ताय कायसा मानिबो दंगो साइदामान अबतामो आं कथै थाइनि सिमि सानाय फिया आं साइमानो नरकनि मुसुंमा कुसुंब्रै बांगानो अकथाय थाइनि इंखा सार्जिकेल स्ट्राइक बांखानाबले मुसुंमा चिनि हाक्तरो अमृत महोत्सवनि तांबो तां ओंगै तंमानि अबो जों बोखा रिसुगै पालायनानि साकनि तंथकमानो जतनो सानानि आनि खापांनि हाक्तनि लुकरक साजामा कक दंगो लांमा बैसबा खलायजाक बरकनि थानि जेसा केबिं मुंफानो मेसेनुइ मान्या चिनि थांसुं लांमावो किसा अबतै किसिं संबो नुगैमानो जेरक मुंसाया मुंसा साखामिया बाथाय मुंबाय बाथाय मा दंगो गोबांमा बरक अबतैबो दंगो जेरक खोनायबो मान्या साकनि ककनो सायबो मान्या अबतै किसिं संनि बागै जतनि कतर फुनुंमारि इंखा साइन लैंग्वेज फिया भारत गोबांमा बिसि रमुनो जतनि कतर केबें मुंखा साइन लैंग्वेज नो तयै मुंसा स्रायसा सिनिमुं एबा स्टैंडर्ड करै अ केबें मुंनो नना बागै 2015 बिसिओ इंडियन साइन लैंग्वेज ताई ट्रेनिंग सेंटर नो संसा जाखा आं बेलाय तंथगो अमथा ताबुक जरा चिसाई ककथाय ताई एक्सप्रेशन नि डिक्शनारी सनामखा साननै सिगां एबा 23 सेप्टेम्बर साइन लैंग्वेज सालो
baksa rownokni rong beramabo sign language no launch khlaijaka sign language ni swnamthani standard narakna bagui bosong rongraida abo gobangma swlaimung tubujaka sign language je dictionary swnamjaka oboni video swnamaibo oboni chaitongmung fuareui tonijaka YouTube o baksa borok baksa motha Indian Sign Language tonotui sakni channel chengoi rekha sana thangke bisisini bisichar sekang Sign Language no tui je samung butang haktoro chengkha tabuk obo gobangma ani sak sukjagya takuk bukuk song manmari manai tongo Haryana tongnai puja jikhe Indian Sign Language no tui belai no tongthokjak sekango bobini bwsabai no kok salai manya tongmani pia 2018 bisio Sign Language training namani ulo buma bwsa khoroknui langmao kok salainani kelai engkha puja jini bwsabo Sign Language srengkha tai bini rongnogo kothoma satani sokat manibo phunoka obo haikeno tingka jini bisidokni bwsajak khonaya nathong tongmani tingka jibini bwsajakno Sign Language ni course khlai rekha phia bo sakhe Sign Language rungya oboni bagi bo bwsajak bai kok salai manya tabu tingka ji Sign Language ni training nakha tabu khe buma bwsa khorognui belai kheno kok salaio o tangbutang bisingtui belai no chasamung engkha Kerala ni Monjuji ni bo Monjuji asai fru simino khanaya asak simia buma bufabu obutui tomungo nukhungni borokni khurlainani dal engkha Sign Language tabukhe bo sakno Sign Language ni phorungnai ongnai hwnainai khasoi khlaikha chalaisong ang aboni bagino man ki bato okokno no sawo jetikhe Bharatni kokrokno tui sisamung banglunani Bharatni Sign Language no tui sisamung bangnani obo haike jengchini sakjugya kising songno gobangkhe chobai mana tui takuk bukuk song sal kisa sekang ang braille icon bai swijak hamkus ni kaisa copy bo mankha hamkus Asamiya kokni jottoni kesam kogrubai ni bisingo kaisa obo swnamjaka bisi chi chukura jorawo obono komthingkha kogrubai korung Hemchandra Borwaji hamkusni braille sapimung engya hengkeno kang chi saini tai obo baksiba bwkhakti karijaka oro kaisara saini gobang kokthai slaijakmungni kok tongo ang obutui kuksa gonang samungno kha phurjago obutui joto sakthamungrok chini sakjugya kising sokni sungmungo hamchar rwthani belai chubamung rwnai tabuk Bharat Parasport obo chasamungni bana kobori tongo जों जतनो आथुंमung गरनो मखल बायथां नखा आं गोबांमा बरक अबुतै दंगो जेरक साकसुगिया किचिं संनि साखामनो तयै याफांनि सिमि खा बासारुइ तनिवो अबनि बिसिंतै साकसुगिया किचिं सं खाथारि थानि गोबां फान माननाय आनि खापांनि हानि लुकुरक
साल किसा सिगां आं सुरातनि बोरै अम्बिर बाय मालायखा अम्बिताय बिनि योगा खालायमानि आनि बागै आसुंनो मुइतु नारजाकनाय आं मन की बातनि बिसिंतै आनि खोनानाय रखनो खोनारनानि मुचुंगो किसिंसं आम्बि आसायफुरुनि सिमिनो डाउन सिंड्रोम बेमार बाय मानजाक चेरायफुरुनि सिमिनो बेमार कतर बाय मानजाक o cherai jeprobini omor taltham aphurno bo open surgery hai kotor operation khlaijaka o tong kesepni bisingobo ambi chenlia taibini bofabo kesen goslia ambini bofa down syndrome ni je koktuma tongmani abono cheri naikha ola thir khalaikha bahike ambi buini chuba mungnaya tonghiman barak ambino bahike tini glass ti sanani ya kalamni phita bahike khanai kamsalini botam bahike thepanai obutui chikon chikon manaino phorongna chengkha bo manaini thai boro obutui फोरों काहाम रखनो खा कलगै बरक आम्बि नो फोरोंखा बोसाजोग आम्बि जेसा सोरोंनानि खावारमुं फुनुखा बिनि रोंमारि फुनुखा अबबाय बुमा बुफानि खावबो खा बासामुं आजायखा बर आम्बिनि योगा खलायनानि खा बासारिखा फिया बिनि जिंजाल आसो कतर आम्बि बिनि yakung kongnui bai basai semanya oboti tomu gono bini buma bufa ambini yoga khlainani bagai talangai thangka puila bono nugui phrongnai bo bokha obrum jaka obai charai chikon bahage yoga khlainai phia bokha chonguino manliya अबरिमा तमबाय सोनामजाक बबिनी बोमाबाय योगा खलायनानि चेंखा ताबुक ब योगा खलायथानि बेलेखे गोरों ओंखा आम्बि ताबुक बसं बेरामनि बातायमुंगो थांगो तै सकात मामफ्लाय मान दंगो योगा आम्बिनु कता लांमारखा आम्बि योगनो बायथांनि सागो थैबाय हानबाय खलायति साका आम्बि नि माफा आनो साका योगनि बिसिंतै आम्बि लांमावो आम्बिनि योगनि बिसिंतै हामुंगो सै सिमुंनि बिसिंतै आमजोंनाय बागै आं खाखलायो आम्बि कायसा बेलाय कतर केस स्टाडी जेराव योगा नो तै आमजों नायना मुसुंगो आमहाय सय सिनायरो बसकांगो आगुगै फाय आम्बिनि अ चासामुंनो स्टाडी खालायदि योगनि चुमुंनो हायुंनि बसकांगो फनुगै मानो महाय जेसाबो आमजोगमुं हायुं गोनांगै डाउन सिंड्रोम बाय गदालजाक चराय रखनो चुबाय मानो हायुं गोनांगै लुकरक ताबुक फिजिकल टाइ मेंटल वेलनेस नि बागै योगा नो गसुई नाखा साना थांके डायबिटिस टाइ ब्लड प्रेशर रक नि बागै योगा बेलाय हामकुगो योगा नि महाय फानो नाय जुन तालनि साल नैचि सानो यूएनओ हायुं योगा साल साखलायखा ताबु यूनाइटेड नेशन भारतनि असामुंनो रिकगनाइज खलायखा ते बरम रेखा असामुं 2017 नि चिमी चेंखा इंडियन हाइपारटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव नि बिसिंतै ब्लड प्रेशर जंजाल बाय कोबलजा बरक रखनो सरकारी सेवा केंद्रओ खलायजाखा जेतिखे ओ इनिशिएटिव हायुं गोनांगै लुकरकनो मकल कासम रखा
Abo kubuino wana ma singsa. Abo chini bagai belai khas rangnani kok jerok hamkrai manka borokni gabang kupnino blood pressure yakphane bisingo toni manka. Ang o initiative ni bagai samung khainai jotono no belai hambai yapharo jero borokni sakta mungbai o samuno chasarai tisaka. Kising chong borokni langma chayawino teibai gadalai phaikya. Obo teijalang teima teisa phano ungthun baratimbo kakpal kahamno nimano ungya pano sini rasai bara kilometer ni selai kebang coastal line bai gadaljak tongma bagai teijalang bai sini kaisa kara khalo boja gei phaikya. Bone ari kabangma hastebai gadaljak Bharatni juda dofa te alaida hukumurok aro asaimani nukjaka. Obosimia teijalang arini chamung nongmungrok lukorokno belai khatungribo. Pia khatungmani kokbai baksano khamani kokbo tongo. Chini o teijalang ganani arirok tongkhor dera mumbai chobak khai tongo. Climate change tai marine ecosystem ni bagai belai kirma singsa ngai kasaka. Tai chini bijo khibimani manai hamya belai sitrai tongkha. Jeng jotono sakthari mohai samung hamya no mathangna bagai choyawui sakthana nango. Ang teijalang ariwo coastal cleaning ni kaisa saktarmung sagar surakshit sagarni kokno sai khanarono. Thanai July talni salbani simi chengai September talni sal chi sini Bishwakarmani salo paikha. A salo coastal clean up day salbo tongmani. Azadi ka Amrit Mahotsav chengai o samung sal chini chiba jora ungkha. Lukorokni khabai saktarmung khano sarang rui tisawo. O samuni talsate talkhaksani jora sabsutarani kabangma tangbutak nukjaka. Gowo kaisa kolokma human change senamjaka. Kakinarawo Ganesh mutai ni mangthong khibima jora lukorokno plastic ni hamya kokrono awaijaka. NSS ni ungya himpano barasai sikla rok thamchi ton plastic thumlaika. Orissa wo saltham ni bisingono nuchi rasai srungnai rok smai tanglaika. Sakbai thangbai baksa nok ni te bara basini lukorokno Swachh Sagar tai Surakshit Sagar ni bagai khawarinani hnai. Ang norok jotono hambai yapharo jerogo samung chari thani baithang musungoi saktalaikha. Elected official chana thangke aulini mayor kamini pradhan rok bai jefro ang kok salayo afro ang borokno sawo sabsutra hai samungo local communities tai local organization rokno logio tonidi tei innovative ni bisingtei samung khaidi. Bangalore kaisa team tongo youth for parivartan thanai bisi char romui o team sabsutra tei kobuni samung rokno tei samung khlai tongo. Borokni moto belai srai stop complaining start acting. Obodol tabuk sak jora aulio thamra sini chini sai kabang thaino naithokni bising slai tisaka. Joto thayano youth for parivartan ni samungno rasani simi rasa bachi lukorok katha laikha. Joto kokti salni phungni simi chengai dipor jara o samung botang ungo. O tang botang ni bisingtui manai hamya to khibi jagono walo painting tai naithotok mangpilirok chithi jakmu khlai jago. Baksa thayo khe mongganan ni mangpili chithi jak tai
बिनि कक काहाम सैजाक नुकजागौ बेंगालुरुनि युथ फर परिवर्तननि यागुलो आं नरकनो मिराटनि काबार से जुगार सामुं बुथांनि ककनोबो सानामोजोंगौ अ तांबोतां तंखर मोथां नारकना बाय बाक्सा आवलिनोबो नायथो खलाय तिसाव अ सामुं बुथांनि सामुं ओंखा सर्बखच स्क्रैप प्लास्टिक खिबिजाक गोसाम टायार ते गोसाम ड्राम रक बाय नायथो थक मानै सोनाम तिसा जागौ रांखिसाबाय लुको थाइरगो बाहायके नायथक खलायमान अब निनो मांपिलि फुनुगो अ सामुं बतां बाय गदाल जाग जत्त लुकरकनो आनि खानि हामजाकुं याफारो आनि खाफांनि हाक्तनि लुकरक अजरा हाक्तर गोनाङैनो तेरनि बाहाय सिबसाय दंगौ खोना नवरात्रिनि पुइला साल अर जों आमानि पुइलानि मांपिलि आमा शोलपुत्री न सुरिलायानो अरनि सिमिनो साल चुकु जरा रायदा सयमुं ते सुरिमुं अबनि उलो विजया दशमी ते बाबायसा तै नाहार नायखे नगान चिनि पुइतु ते सुरिमुंनि बिसिं कायसा हुइजा कक्तुमा दंगौ रायदा मानि उइ ते साक साकनो कारै तंमुंनि बिसिं तै गोथार ओंमुं ते अबनि उलो विजया दशमीनि साल अबनो लांमानि मानमुंनो माननानि लामा दसरानि याकुलो धनतेरस ताय दिवालीनि तेरबो फायतंगो किचिं सं थानाय बिसिनि सिमि चिनि तेर बाय बाक्सा हाक्तरो कायसा समायबो तांलायख्या नरक जतनो सायमानो असमायिंखा बुकाल फर लुकाल ताबुक तेरनि तंग थुंमुंगो चिनि लुकाल सोनामनाय रुबाय फांते बानिया खायनाय रक नबो गदाल रेवो फायनाय अक्टोबर तारनि साल नैनिनि साल बापुजी हायकेबा गांधीजीनि आसेमा सालो असामुं बोतांनो तेबो दरिनानि समाय मा तांलायनाय खादी हैंडलूम हैंडीक्राफ्टनि मानैनि लगी लगी लुकाल मानै खनैबो पायना ता पगदी पायथागो अ तेरनि तंथमुं आफ्रुनो ओंनाय जेफ्रु जत्त लुकुरक अ तेरो तंथकुई माननाय अबनि बागिनो लुकाल ओडागो सामुं खलाय तंनाय रकनो सापुट खायना नांनाय अबनि बागै कायसा लामंखा तेरनि जरावो जेसाबो गिब्रक रखि अमहाय मानै खनैनो रदि अ जरावो अ तांबतां अबनि बागैबो नांकुमानि तामन हिमबा आजादी का अमृत महोत्सवनि जरा जों बायथां चुकजाक भारतनो नाहारिनो आगुगै दंगो गुबैखे साना थांखि यकमुंगो हामजाकनाय रकनि बागै कायसा गोथार याफार मुंसि अबनि बागै आं नर्कनि थानि गयजावो ताकलाय खादी हैंडलूम हायाखेबा हैंडीक्राफ्ट हाय माने खनै रकनि पायमुंनि जत रेकर्ड सबायदि आं नुखा तेननि जरावो पैकेजिं ते पैकेटनि बागै पलिथिन बेग बेलाय सामुगा फोनांजाक फायख्या साबसुत्रानि तेरनि जरा पलिथिननि हामिया कशक मानै अबो चिनि तेरनि वानसुमुंबाय गथगया चिनि अर पाटनि नायलानि थालिकनि महाय बोसुबो सिरिसिटिनि बेग तैमुं तैसा बांग्रिउइ फायख्या अबचिनि खलायथाय तेरनि जरा अबनो प्रमोट खलायनानि ते साबसुत्रानि लगी लगी तंखर देराया तै आयंबो मकल कायना नांगानो आनि खापांनि हाक्तनि लुकुरक चिनि शास्त्रवो साजगै फायख्या परहित सरिस धर्मनिहि बाय कगुंखा बुइनि बागै सामुं काहाम खायमा बाय बाक्सा बुइनि बागै सेबा खायमुं उपकार खलायमानि बाय बाक्सा ते धर्म कतर करै
थानाय साल हाक्तर समाज सेवानि महाय वानसुमुंनि कायसा मांपिलि नुगै मानखा नरबो नुखना लुखरक साक्थारि टीबी बेमार बाय गदाल जाग्रबनो यासागै नामानि बिनि काहाम सामुंनि बारजा नामानि साना थांके टीबी बेमार करै भारत सनामुंनि यापिरि कायसा अबनि वानसुमुं कथालाय सामुं खालायलायमुं अबनि वानसुमुं कथालाय सामुं खालायलायमुं चामुं काहामनि बिसिंतै सय जरावा बिथि चामुंनि बिसिंतै टीबी बेमार हामै मानो आं पुइतु चावो लोको साक्थार मुंनि फान बाय बसकांनि 2025 बिसिनि बिसिं भारत टीबी बेमार यगजाक अंगानो किचिं सं केंद्र बाय नायकलजाक दादरा नगर हाबिली तै दमन दिउनि सिमी बो आं कायसा फुनुकमारिनि कखनो सायमानका अब आनि खा नां फायखा आरोनि सन्दुक बसंनि आमचायो तंनाय जिनु रावतिया जी सैका कामी यासामुं तांग बोतांनि बिसिंतै मेडिकल कलेज नि सोंनाय रक बाची कामिनो याचक नाका अबनि बिसिं जिनु जिनि कामिबो तंगो मेडिकल नि सोंनाय रक बेमारनि सिमी याकागै तंना बागै कामिनि लुखरकनो सिचारमुं फोरोंगो हामिया कलायके बरंनो चोबो चोबावो तै हाफांनि तांबोतां रकनि कखनोबो आवायखायो बुइनि बागै सामुं खायमुंनि वानसुमुंनि बिसिं तै कामिनि लुखरकनि लांमानो कायसा कताल तंथमुं तुबै फायका आं अबनि बागै मेडिकल कलेजनि जत सोंनाय रकनो बेलाय बेलाय हामबाय याफारो किचिं सं मन की बात पांडाव कताल कताल कक बथमातै कक सालाय जागो वासाउसु पांडानि बिसिंतै आं कोसाम कक रकनो कुथुके वानसुकनानि सेबो मानो थानाय ताल मन की बात पांडाव आं बाजारातै 2023 बिसिनो इंटरनेशनल मिलेट इयार पालायनानि बागै कक सालाय मानि अबनतै लुकरकनि बिसिं बेलाय खाथुंमानि नुकजाखा आं गोबां मा कक्तमा मानखा लुकरक सैका बरफ बाहायके मिलेट्स नो बाहायके सालबुरुमनि चामुंगो संगैचा बाक्सा केबा बाजारानो श्री सिटीनि संमुंनो सैका अब कायसा बेलाय सोलायजाक मुंनि मांपिलि लुकरकनि महाय साक्थार मा नुगै आं नि खा बेलाय खासरांनै फायका जों जत थानचाके इ बुक नांनाय जेथानि लुकरक बाजारानि दिस ते बिनि सैमुं रकनो सैमानातै इंटरनेशनल मिलेट इयार सेंनानि सिगांनो चिनि थानि मिलेट नतै पाब्लिक एनसाइक्लोपीडिया सनामजाक अंगै ते माय गभर्नमेंट ते माय गभ पोर्टलनि बिसिंतै पाब्लिश खालायमानानो किचिं सं मन की बात तिनिनि बागै आसुनो फियाबा थांते थांते आं नरकनो नेशनल गेम्स नो तैबो सानामचुंगो सेप्टेम्बर तालनि साल नैचि चुकुओ गुजरात नेशनल गेम्स अंनाय अब बेलाय मुतु नारक जाकनाय तांग हिनबा नेशनल गेम्स बिसि कदकमा उलो उंतंगो कोविड बेमारनि बागै थानाय थंमुंगनि पान्दानो मथागै तनिना नांखा अथमुंगो मानजांनाय जत थंनाय रकनो बेलाय बेलाय खाका हामयाफोरो आसालो थंनाय रकनि खानो बासरना बागै आं बरफनि बिसिंगो तंगानो नरकबो जतनो नेशनल गेम्स नो फलो खायदि ते चिनि प्लेयर रकनि खानो बासरदि तिनि बागै आसुंनं सितुं फाइने तालो मन की बात पांडाव कताल ककबत मातै नरवाय तेवसा मालाय फिनाय हामबाय खुलुमका